Hello friends, jotono no lamsogo jotono kaha krang tongbai na hinkhe khaiyo enke jeng tinini important update notification rok nagi nelinai enke ni rok bidino paithak jora nagi tonglai tinini je short notification rok tongo tei bono full notification rok nobo omhai ke jeng nagi thanglai enke ni rok bidino skip khayagui nagi thanglai je nioni nangmani notification rok tongoi mago je daily ni update video ungka short notification rok tei omahai ke nangmani important update rok nugui manai enke nok channel bai je phone krwngdi tonglai tei omahai ke support rogui tonglai tei ni friends channel je maso share khailai tei omahai ke je samungnai tugui tongnai rok ni oro video rok sagui gani engteng tei interview rok ni tini ni update o interview ni update written exam ni kwbangma podre pod student rokni notification part time job notification omahai ni kwbangma notification rok tongoi tongo anganwadi worker khaijaknai omahai rokni notification ke paidi sengnai laisinai tabuk swkang puila student je ST student bohai ni bagui notification sokaimani Government of Tripura Directorate of Tribal Welfare Department ni bwkhak tei ke notification nokormani omo je thangnai 2018 launch khlaijak mani Tripura je student ST student tongui tongnai rok no one time financial support hi 1 lakh rang rojak mani bono second installment ke rojak first installment tei second installment ke rang amno rojak je sugya borok rok poregui tongnai omahai no je ST student no ke jotono no rojak je jotono apply khaimanai nirok naigi thanglai di bahai ke boni eligible ngai process rok no jeng naigi nelainai omo course rok je course khainai rok BA BSc bohai no bojang naigi thanglai boni qualification rok bosok ke eligible ngai bohai ni omono ni rok first teo tabok apply khaimani pore 50,000 taka rang manai first teo tei second year ro 50,000 ke tewaisa rojak phinai why ni duibar ke rojaknai omono apply khaigani bagui ni rok scholarship ni apply rok khaijakngibu apply khaipimanai wana janai kokrei enke tabo first year ro porei tongnai second year ro porei tongnai 2023-24 je course admission nanai rok tabok second year angui tongo enke borokbo eligible ngai 2023-24 je 12 pass khainai rok nironi 12 pass ni 45% mark ni saka angla hangke jotono eligible ngai omono apply khaigai o rang no claim khaigani bagui madhyamik ni 45% tei 12 ni 45% omahai ni saka ngai tong hangke pelai ke janai ST student rok jotono eligible nai omono apply khaigani bagui application khaigani bagui starting nai 1 April 2025 ni siming 15 May 2025 jora ngai omono asuk jora online te apply khaimanai bai ke apply khainai enke bms.tripura.gov.in website o visit khaigai apply ma khainai verification nai 1 April ni siming 15 June 2025 jora verification cholenai te approval rojaknai 1 April ni siming ne 30 June 2025 jora approval rojaknai amongke one time financial support ST student roni bagai engke jesekang puilago registered khlaijak ngui tongnai rok engke login khaike email ID bai haike mobile number bai login khaike o portal o direct apply khlai manai soba apply khaimanai bohaini bagai naigi tabo list of course eligible for one time financial support on naigi first ego 5 years integrated program in journalism omahai course kore gui tongnai rok eligible nai de BA LLB honors 5 years ni eligible nai joto je general degree pore nai te professional diploma omahai rok eligible nai joto ni bagui no geni rok wana janai kokrei joto nai de o jaga kwangma rojak tongo professional rok te general STEM tabok general college o poranai rok
jotone eligible nai apply khaigani bagwi hinkhe nirok saimang khana bujikanai kha khaige 2023-24 ni go je class 12 pass khlainai rok jotone eligible nai apply khaigani bagwi hinkhe phaidi jeng tin next no nalisinai hinkhe nirok tini ni te kaisa sorry nirok tini ni siming start khlaimang tini 1 tarik tini ni siming ni apply khaigani bagwi start khlaidi je khaige rang nagani hi wansokgui tongnai rok nirok ni kisale support mangani om haike hinkhe nirok om haike je sujog sokpaimani no taya kardi 250,000 boroni sokpaiba bohaida aini bagwi nirok jotone apply khaidi bahike apply khainai hinkhe tewaisa nirok no sago nirok amna apply khaimani pore acknowledgement slip manai bono acknowledgement slip no college o thangai signature nadi signature na mani pore je Gurkha bosti agartala o jaga o tribal welfare department o thangai malaidi haike form submit khlaidi omone process hinkhe mohai online te sikang apply ma khainai apply khaimani pore college o je taboni roni acknowledgement slip ma no college o thangai signature nadi principal ni boni pore Gurkha bosti go thangai submit khlaidi application je ni document joto tongmani no matlangnai haige submit ma khlainai hinkhe phaidi te next update nalisinai jeng job ni no nailegani amake kaisa job notification je thangnai video go nirok nugui mangkhana Dasda North District Tripura obkhak teke kaisa block ni job telangjagui tongmani he nirok short notification ke roi romani nirok nugui mangkhana bono jeng tabuk phol ke nailesinai after qualification rok roja koroi taboke qualification rok te last date rok bahige apply khainai bohani process rok jeng nailesinai job advertisement for aspiration block fellow oppose ni bumangke block fellow nai application are invited or jaga duijona vacancy telangjak je India ni engui tongnai rok jotone apply khaimanai Tripura ni engui tongnai rok joto apply khaimanai amhai hinkhe permanent stipend rojanai 55,000 ke rojanai amongke kaisa contractual basis ke telangjak 11-12 month ni bagui hinkhe apply khaigani bagui Damsora Dasda North Tripura district ni hinkhe omono apply khaimanai oroni ni aphane jotone apply khaimani habane posting ge o jaga ongini baida ei chingkha 21 ni siming 35 years jora age count khlaijanai 31st 2025 ni siming count khlaijanai 8 qualification post graduate in any discipline MA khlaimani pore ni oni je kuno stream nagai post graduation khlaijak ngai tong ha ke eligible nai apply khaigani bagai experience ro o jaga sangya ke ni rok jotone apply khaimanai je experience tongi tonai rorang ke priority rojanai amhai engge je ni roni knowledge tongani nangnai proficiency in data analysis and presentation rok skill ni tongani nangnai familiarity with the use of social media amhai ni knowledge tongani nangnai strong project management skill amhai ni tongani nangnai knowledge of self driven with excellence communication skill amoni knowledge tongani nangnai proficiency in the local language of the respective aspirational block omahani je local language tongi tonai ronangge teibo prefer rojanai je local ni language mani tonai ronangge experience tongi tonai ronangge private sector haikeba government sector rogo nirok experience tongi khlaijak ngai tongkeba teibo prefer rojanai engke tabong Damsora Dasda omoni engui tongnai rokge eligible nai nirok apply khaigani bagai application process rok mungna naidi omono online te apply ma khainai boni pore exam rok nai engke sangmana candidate should submit the duly filled application form in the given link to the recruitment section of this portal nirok no notification in video description o roi ronai nirok apply khaigani bagai tang nirok no apply bahige khaini bon process rok phungui ronai apply khaigani bagai 5 tarik April 2025 jora sarik ni 5 ta jora 5 tarik April 2025 ni 5 ta somoy jora omono online te apply khaimanai asuk jora somoy tongnai o portal lo admit card exam ni bagai admit card nokharnai nirok no email tui saklaijangnai 9
एप्रिल 2025 साख्लायजानाय एडमिट कार्डनि बागै निरने डकुमेन्ट अरिजिनाल रक मातलांनाय इंटरव्यू प्रोसेस निव इनकेते रिटेन एग्जाम नि बागै 100 मार्क नि नाय रिटेन एग्जाम इंटरव्यू नाय ओमहायके टोटल 100 नि नाय नादि स्कोर बाहे क्लिक जानाय असाइनमेंट स्कोर निव 0.85 इंटरव्यू निव 0.15 माने और जगह 85 मार्क नि ते और जगह 15 मार्क नि इंटरव्यू नाय ओमहायके क्लाइजानाय हायके फाइनल रैंक डक टिकलागि मेरिट लिस्ट टिकलाइजानाय इनके निरक अप्लाई खायगनि बागै वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक खायगि नायलिदि अप्लाई खायगनि बागै निरक नगे मानाय अमंके ब्लॉक ऑफिस डेवलपमेंट ऑफिसर इनके दामसरा दसदा आदि ब्लॉक नाय इनके बायदि जों बनो नागि नायलेनाय बायके अप्लाई खायनाय तबु अप्लाई खायगनि प्रोसेस अम फॉर्म न अप्लाई खायगनि बागै 26 मार्च 2025 नि सिमिं स्टार्ट खलायै 5 एप्रिल 2025 जरा निरो वेबसाइट अप्लाई खायमानाय इनके बायके अप्लाई खायनाय बनि प्रोसेस ऑफ तंग निरो फनगुइ तंगो सिगां फैला निरोनि ईमेल आईडी बनि परे निरोनि बमंग ब्लॉक लेटर बै मा सुइनाय ते मदर नेम फुल के सुइदि ते फादर नेम सुइदि ते निरोनि पासपोर्ट साइज फोटो न अपलोड खलायदि 1 MB नि बिसिंग तंगानि नांनाय पासपोर्ट साइज फोटो एके अपलोड खलायमानाय ते मोबाइल नंबर सुइदि निरोनि जे मोबाइल नंबर ते व्हाट्सएप नंबर बो सेम गै तंके बनबो बक्स गै रमागो ते एज काउंट खलायजांनाय ओमहायके एज नो काउंट खलायगि रदि 31 मार्च 2025 बाय काउंट कैलकुलेट खलायगि डेट मंथ ईयर ओमहायके बक्स गै रदि जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ नो हायके ते वाइसा निरोनि जे माध्यमिक को जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ तंमा हायके डेट ऑफ बर्थ बक्स गै रदि मंथ डेट ईयर ओमहायके बक्स गै एग्जांपल बाहांनो नो सागै तंगो ओमहायके बक्स गै रदि बनपरे जेंडर के चलांग हांके मेल मा रोनाय बोरै हांके फीमेल हायके रदि बनपरे माध्यमिक नि एडमिट कार्ड नो अपलोड खायदि पीडीएफ फाइल के अपलोड मा खायनाय ते एसटी गै सिंगि एसटी ओ क्लिक खाय हांके जे एसटी इंगि तंके बा एसटी ओ क्लिक मा खायनाय आधार नंबर ऑप्शनल हमनो रगै रोमागो रयाखेबो तंमागो गाफानो रो हांके सानाय आधार कार्ड नंबर बक्स आदि बनपरे कंप्लीट नोनि एड्रेस रक सुइदि ओ जगह विलेज डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस पिन कोड ओमहायके पूरा डिटेल्स ऑफ एड्रेस मा बक्स आनाय बनपरे तेवैसे परमानेंट एड्रेस ओ सेम गै तंग हायके आलादा गै तंग हांके आलादा के बक्स आदि सेम गै तंके बो बोनो के बक्स गै रदि इनकेते हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मा सुइनाय ओ जगह नि पोस्ट ग्रेजुएशन खलायजां गै तंग हांगा पोस्ट ग्रेजुएशन ओमहायके मा सुइनाय ते स्ट्रीम बक्स आदि चूज खलायदि 80 नंबर नियोनि बो स्ट्रीम ओमनोबो चूज मा खलायनाय MBA हायके बा MCA MA ओमहायके बक्स आदि बनपुरे कॉलेज निबो मुंसुइदि बनपुरे यूनिवर्सिटी निबो मुंसुइदि ओ जगह बनपुरे ईयर ऑफ पासिंग नों पास खलायमानि ईयर नो बक्स आदि वर्किंग एक्सपीरियंस जेनिरोनि एक्सपीरियंस तंगै तंकेबा सुइदि गरै इंगै तंकेबा सुयागैबो याकगरै रदि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वेयर यू आर वर्किंग और वर्क ओ जगह मुसा रोगानि नांगिया निरो क्लाइमानि जे एक्सपीरियंस तंकेबा मा बक्स आनाय निरोनि जदि से एक्सपीरियंस तंगै तंग हांकेबा अबनो फिल खलायला हांके अमनबो फिल अप मा खलायनाय जदि अबर जगह एक्सपीरियंस गै इंगै तंग हांके तो खलायगानि नांगिया हायके ते सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नने आधार कार्ड हायके पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड PDF फाइल के अपलोड मा खायनाय हायके सबमिट मा खलायनाय ते नबो लोगो पोस्टिंग नानाय बहायनि सिलेक्ट मा खलायनाय 10 तागो हायकेबा दामसरागो निरो पोस्टिंग चूज खलायमानाय 10 तागो नानाय के 10 तागो हायकेबा दामसरागो के दामसरा चूज खलायगै सबमिट खलायगै रोके बनि एप्लीकेशन सक्सेस नि थानाय हायके निरोनो जे 9 तारिख एप्रिल 2025 निरोनि ईमेल आईडी को चेक खलायदि आपरो एडमिट कार्ड नगै मानाय एग्जाम नि बागै हायके सागलाय पिजानाय बजागाव आंनाय बहायनि पूरा नोटिफिकेशन के पूरा डिटेल्स के रोय रोजागनाय ओ जे एडमिट कार्ड न नगै मानाय
हिंखे माने प्रसेस आसक पादि जों daily update notification नाले माने important update no नायगि नायलायनाय ताबो हिंखे निरक भिडिअ no पाइथाक जरा नागि तंलायदि ओमहायके जों नागि थांलायनाय जयागि नायलाय तंलि तिनि notification 39 टा notification no जों कायसा कायसा नागि थांलायनाय हाने बागे किसा भिडिअ लंगि फाने मागो हापानायनि उनाव शर्ट के सागि रनाय हिंखे निरक सुदु जों ताबो परेगै नायागै डाइरेक्ट सागै थांलायनाय कंबाय अमंके वाकिन इंटरव्यू दिलांजांनाय गेस्ट लेक्चर नि बागै इंजीनियरिंग khlaijak civil engineering khlaijak ngi tongken rokomno post na apply khayimanaय पॉलिटेक्निक गुमटी पॉलिटेक्निक फुलकुमारी कुमती उदयपुर त्रिपुरा ओ जागा गंनाय 5 तारिख एप्रिल 2025 नि 11:30 नि सिमिं 2टा PM जरा वाकिन इंटरव्यू चलेनाय क्वालिफिकेशन नि तेसे सागो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ओमहानि क्वालिफिकेशन ngi tong hangke ni rok apply khaymanay te first class qualification mane tangni roni first division mangi tong hangke khaymanay contractual basis ke telang jangnay amno 5 dino 500 taka ke rojangnay 500 class kaisani haike rojangnay nge je interest tonay roni rokni document original tang hangai o jaga office thangai je polytechnic college thangai malai di haike apply khlai manay haike walk-in interview rogu rogoi manay nge parite next subject nailene Office of the Principal Bichandra High Secondary School Advertisement for engagement of yoga instructor amaka yoga instructor ni bagai koroksa vacancy tilangjangnaय Bichandra High Secondary School Somotol Potmabil Khwai Tripura o jaga ni bukhaktike enke permanent je Tripura go tongoi tongani ngani nangnay amno eligible ngani bagai age proof ni madhyamik ni certificate admit card tongani nangnay maronay haike amoke apply khagani process ro 18 বছর ni siming 40 বছর te 5 বছর relaxation rojanay ST roni bagai contractual basis ke telang janai duino class kaisa ni 200 jaga ke rojanay maximum class 30 class nai ano enke application form rok ni rok oro thangke ne ni rok nugui manay application form rok broni oro ne manai manai haike nironi father name mother name hairok tung joto address rok box agai walk-in interview ni bagai fill up haige apply khaimanay amono apply khaigani bagai last date ro form submit khaigani bagai last date inge 11 April 2025 ni jora tongnay mone office jaga thaingka Bichandra High Secondary School lo thangkai malai manai khwai yo thangai nge parite next subject nalinay লোক চাই আগরতলা শহরে থেকে খেয়ে বয়স্ক লোকদের দেখাশোনার জন্য পিছুতাহীন লোক চাই আমাকে কাইসা যে আগরতলা শহরনে বুড়া বুড়ি রং নাই টঙ্গানি বাগৈ খাইগান ইন্টারেস্ট টংনাই রংকে কন্টাক্ट खालामनाय 9774118355 कन्टेक्ट खालामनाय the next wanted PBT unaided English medium school record GT and PGT in arts science and BCA contact 8131960172 WhatsApp number 6009503904 or niro contact lagi nani biodata ro hora hangke niro omno klaimanai amongke teacher ngani bagai English medium kaisa private school ni English medium school lo klaimanai PGT te graduate teacher te post graduate teacher mane undergraduate teacher rong bagai the next nalinay vacancy marketing rogo client interest tongnai rongke kaisa klaimanay jaga thai village and one solar technician ni bagai jaga thai Rohan Industry GB bazaro nai ITI road o jaga wang nai post nebo mang tele prime rogo klaimanay je khaigan interest tonai ro contact laidi 7005874425 contact laidi haike nro klaimanay the next nalinay kaisa ri ni dukan rogo samang khaigan interest tonai ro kongke contact laidi ready made ri dukano khaigani bagai contact number 8787892705 contact laidi the next sales executive rogo khaigani bagai Puchina company go klaimanay qualification
madhyamik pass wngani nangnai tei nirokni biodata rok ma rohornai 10ta ni siming 4ta jora khlai nirok office time o biodata thangui joma romanai address jaga thai RMS chomni opposite Tripura Times tinsongi building o jaga o thangui malagi manai contact ID 7605014089 te kaisa 7002113918 o contact ID the next nalinai admission notification Maharani Tulsiboti High Secondary School ni bukhak teke amo notification o jaga o class 6 ni siming 9 jora admission nagui manganai 2025-26 ni season ni bagai je interest tongnai rok form collect khlaimanai student rok form collect khaigani bagai somai rok ka 1 tarik April 2025 ni siming 4 tarik April 2025 jora form collect khlaimanai সময় 2টা ni siming 4ta jora angnai tei details ke naigani bagai siwani bagai ke school ni notice board o thangai naigi manai Maharani Tulsiboti High Secondary School o agartala ni the next nalinai agartala sthito nirman সংস্থার জন্য একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং একজন পোর্টাল ম্যানেজার যে তব पोल्टेन मैनेजर खरकसा खलाइमानाय सिविल इंजिनियरिंग खरकसा खलाइमानाय अमा हाइके खलाइमानाय जे खायगान इंटरेस्ट थानाय कन्टेक्ट लाइदि 9615188785 o कन्टेक्ट लाइदि ते कायसा के 7005417826 o कन्टेक्ट लाइमानाय ते नेक्स्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव खाइमानाय जे तैसिंग सामा हाय अमबोनि नोटिफिकेशन ब्रक ते वैसे वानि रोजा ते नेक्स्ट नायलायनाय যে সামুং নাইতগৈ তংনাই রক তাও কাইসা জুনপনো নাইলিনাই নিজের বাড়ির কাছে সরকারি স্কুলের পার্ট টাইম শিক্ষক হয়ে কাজ করতে চাইছেন তাহলে নিজ ঠিকানায় যোগাযোগ করুন যোগ্যতা 2020-24 এর গ্রাজুয়েট হতে হবে বয়স সর্বোচ্চ 35 বছর বেতনক্রম 5,000 থেকে 10,000 পর্যন্ত যে নিজেনি ganagini school logo tongoi tongnai rok ke nirok part time teacher ngai khlaimanai nirok ni qualification 2020-24 ni bisingo 2020 tei 2024 ni bisingo graduation khlaijak ngai tonghang ke khlaimanai boyos 35 bosor ni bisingo ngai tongnai rok beton 5,000 ni siming 10,000 jora rojangnai omobai krwngdi যোগাযোগ khlaigani bagai Niranjan Das by mobile number ba krwngdi manai Ambasa EF Academy Foundation mobile number 9436997278 o contact laimanai the next শহরের প্রাণকেন্দ্রে পেপার ও স্টেশনারি দোকানের জন্য পুরুষ কর্মী চাই যোগাযোগের সময় 10টা হইতে দুপুর 2টা পর্যন্ত সন্ধ্যে 6টা হইতে রাত্রি 9টা পর্যন্ত স্টেশনারি রগো সামং খাইগানি বাগै পেপার नि हायकबा स्टेशनारी दुकान रगो खाइगानि बागै सरा चला खलाइमानाय o jaga o mobile number o krwngdi khaigan interest tongnai rok 9436123003 o te kaisa 7005934423 o contact laidi phongni 10ta ni siming duporni 2টা ni siming sarik ni 6টা ni siming te waisa 9টা jora contact laimanai the next nalinai urgently required 2 female candidate experience on computer excel and accountant jetabo bari khlaimanai amokoi computer ni knowledge excel te account rogo ji knowledge tongui tongnai rok khlaimanai apply khaigani bagai email id ko ni rone resume ma patoknai email id datam.agt1@gmail.com haikeba tatam.agt1@gmail.com ni rok hori manai the next কর্মী চাই মাধ্যমিক পাস একজন অফিস বয় প্রয়োজন নিম্নলিখিত ফোন নম্বরের যোগাযোগ করবেন মাধ্যমিক পাস সঙ্গে তংহাংকে ও জায়গা খাইমানাই কন্টাক্ট লাইদি পার্ট টাইম নি বাগै 9402121209 contact number of contact ID the next wanted teacher we are hiring 2 experienced for female
teacher in arts and science for Agartala English Medium Coaching Center. Preference will be given to retired teacher. The tabo teacher ni go experience tongui tongnai rok broino tlangjang arts tei science rogo teacher khlai manai Agartala English Medium Coaching Center rok khlai manai je retire teacher khlaijak ngui tongnai rok no prefer rojangnai contact khlai di 7005826314 rok contact khlai di next কর্মী চাই ডিস্ট্রিবিউটরের কাজের জন্য এফএমসিজি ডিভিশন একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার এবং একজন সেলসম্যান চাই ডিস্ট্রিবিউশন নিগো সামখাইগানি বাগৈ তে ড্রাইভার নিগো সামখাইগানি বাগৈ তে সেলস নিগো খ্লাইগানি বাগৈ বেতন রংকে ব্রবাই সালাগি থিখাই মানে কন্টাক্ট লাইদি 9863172412 কন্টাক্ট লাইদি দেন নেক্সট ল্যাব টেকনিশিয়ান খোয়াই শহরে ল্যাবের কাজ করার জন্য একজন অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান প্রয়োজন খোয়াই এরিয়াগো ল্যাব টেকনিশিয়ান রগো খাইগানি বাগৈ কন্টাক্ট লাইদি 9436572451 নেক্সট কর্মী চাই আগরতলা খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য ছেলে কর্মী চাই বেতন আলোচনা ক্রমে যোগাযোগ বিতি দোকান সামখাইগানি বাগৈ চালা খাইমানাই কন্টাক্ট লাইদি 82598418484156 কন্টাক্ট খাইগানি সময় 10টা নিশিমিং 9টা জোড়া খাইমানাই তে নেক্সট লোক চাই আগরতলার মোবাইল দোকানের জন্য স্বপরিশ্রমী সেলস বয় ও মোবাইল টেকনিশিয়ান প্রয়োজন আগরতলা কোনো কাইসা মোবাইল নি দোকানো মোবাইল ফালানি বাগৈ তে টেকনিশিয়ান মোবাইল সানানাই রংনি বাগৈबो तलांजांनाय बायोडाटा पाथगै माने WhatsApp नम्बर कन्टेक्ट नम्बर WhatsApp नम्बर हाइगेबा क्लाइदि 9366996945 कन्टेक्ट लाइ माने देन नेक्स्ट optometry we are hiring optometrists and pharmacists fresher welcome call WhatsApp tabo mokol ni doctor rogo je khaigan interest dongnai ro o jaga o klaimanai samang khlaya waisipa khlaijaya korok bo klaimanai te experience rogo klaimanai amongke kaisa mokol ni doctor ro khlaikani bagai mokol ni private doctor rogo klaijanai इनके कॉन्टेक्ट लाई दी ते WhatsApp ते भी WhatsApp कॉल भी खलाई माने ते WhatsApp ते भी कॉन्टेक्ट लाई माने कॉन्टेक्ट नंबर 8583948238 ते कैसा 6009781112 इनके ते नेक्स्ट नाले ने স্টাফ চাই আগরতলা শহরে খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্টাফ চাই শহরের বাহিরের হলে থাকার ব্যবস্থা দেওয়া হবে बिथि दोगानो सामखाइगानि बागै 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दंगै तंनाय रनो तलांजांनाय इनके जे आगरतला शहरनि इंगिया गै आलका डिस्ट्रिक्टनि फाइनाय रनोबो दंगरनि बागै दंगै चाइ दंगरनि बागैबो व्यवस्था रजांनाय कन्टेक्ट लाइदि 7005436383 तेकाइसा 9856266055 the next কর্মখালী প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর হাউসের জন্য কর্মোদ্যোগী শিক্ষিত প্রার্থী চাই সত্তর বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন টেলি সফটওয়্যার জানা প্রার্থীর আবশ্যক যেটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউটর হাউসও খাইয়ানি বাগৈ যে खाइगानि बागै इन्टारेस्ट दंनाय रक निरनि बायोडाटा रक पाथगै मानाय निरकनि टेलिनि सफ्टवेयर नलेज दं हांखे खालामनाय अमनो WhatsApp कन्टेक्ट लाइदि 9863365559 और कन्टेक्ट लाइमानाय द नेक्स्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स अकाउंटेंट CMA intern qualification CMA semi qualification chartered accountant CA pursuing for a reputed firm in Agartala. जे qualification अमनो accountant रगत लांजांनाय qualification जेनि इंगै तंनाय रखलायमानाय CMA intern khlaijak qualification CMA chartered accountant अमहाय khlaijak इंगै तंनाय रंके ते final year इंगै तंनाय रगबो खलायमानाय
contact ID email ID go first bisingtwi se contact ni bagi sagi email ID cvmail2022@gmail.com contact khlaimanai. And next je one time financial support on nirono te simpuro samani apro full notification ke tabok nirono saimani tabok ke short notification om haike short notification phagi tongmani nirono hangke jang short ke nailege ani bagai je tini ni short notification butongo te full notification butongo jang bahano nagi thanglage tabok hangke tei bu ko mane tongko jang bono nai thanglainai tabok ko borok bai te nirono sagi rogo one time financial support OTFS 2024-25 ni bagai scheduled tribe ST sikla sikli rok ni thani sanmung application rona ni bagai kobogjaka rangmari pusuk ke mannai online apply khlaina ni bagai boro thangnai tamo course tei sabo mannai ni kok rok no tei tei bo saimana bagai Directorate of Tribal Welfare ni hapang sebuk official website o thangai naidi amongken dabong ni rok je ST student rok simini khlaimanai 2023 ni siming je tei singon no samani ingken rok office o thangi malai di hege apply khlaidi rok rang mana bagai the next naline National Law University Tripura ni bekhak teke notification o jagao je thangnayo apply khainai rok non teaching recruitment hi je thangnayo apply khainai rok post ni bo murong nai di hate omoni interview tapok nai personal interview tilangjanai 4 tarik April 2025 o khlaijaknai interview post ni bumrong kha principal private secretary tei section officer system administrator accounts officer omorok ungkha 4 tarik April o interview nahorjangnai somoy 11 ta ni siming chengjangnai tei interview somoy o nironi tama document tlangai ma thangnai nai di admit card tlangai ma thangnai tei nironi photo tei aadhar card omhairok tlangai ma thangnai jaga thai National Law University Tripura, Norsinghor, Agartala, West Tripura wangnai landmark ungkha opposite Tripura Institute of Technology TIT, Norsinghor, Agartala o jaga ni ganagini wano bone office bone jaga tai location. The next nalinai vacancy circular Government of India Ministry of Home Affairs vacancy tilangjanai job tilangjanai contractual basis ke engke je Indian yangi tonai rojoto apply khlaimanai post ni bumang chief supervisor level 12 oknai post ni bumang te kaisa Mumbai o koroksa te total vacancy 4 jon atlangjanai Mumbai o koroksa Kolkata o koroksa Lucknow o 2 jon amhake tilangjanai per month salary 72000 ke rojanai je guideline do je tongma haike te retire government service of khlaijak rokbo khlaimanai apply khaigani bagi last date 3 tarik April 2025 jora omno apply kaimanai website ogo visit khagi nirok nai din ro omno tang nirok no short notification ke sirogo haine bage nirok no full notification ke roke video te long wi thangnai je tini ni chengnai mani rok kha short notification chi haine bage nirok no short ke nai ro sai rogo je full ke notification bage ba full ke na apra nirok ni bage alada ka toi hai pinai nge parite next ale pinai driver chai private gari চালানোর জন্য একজন ড্রাইভার চাই প্রয়োজনের পরিবার নিয়ে থাকা ঘর দেওয়া হবে রোহন ইন্ডাস্ট্রিজ জিবি বাজার প্রাইভেট গাড়ি no চালাগনি বাগে খরচা ড্রাইভার খাইমানাই তে পরিবারনো তেলাঙ্গি বে তঙ্গি বরনির তঙ্গি তংমানাই জায়গা থাইংখা রোহন ইন্ডাস্ট্রিজ জিবি বাজার নাই contact ID je khain interest kanai rok 9436124399 no contact laimanai tei kaisa 7005874425 o contact ID then next na lepinai walk in interview require male female candidate for retail German showroom interested candidate can share where their biodata Celaburai khlaimanai kaisa retire German showroom o khaigani bagi interest tonai roni biodata pathogi mane WhatsApp number o 7082420445 nirogni biodata rohori manai the next naline Tripura Public Service Commission TPSC ni bukhak teke notification omuke senior computer assistant o group C non gazetted o thangnayo written exam rogui paijak ngi tongnai ro 10 tarik November 2024 o
omo written exam wngmani result rok bo saklaijak wngwi tongha hinkhe tabok o post ni go apply khaina rok ni bagwi interview tabok twlangjaknai 29 April o interview nahorjaknai hinkhe je saimaya wngwi tongnai rok ni rok visit khaigi nai TPSC ni website visit rok khai hinkhe ni rok nugui manai hinkhe interview ni date rok ni rok ni joto website o upload khlai rojak hinkhe ni rok check khaigi nai di haikhe visit khai hinkhe ni rok kaham khe saimanai. Then next nalinai walk-in interview application are invited tabo NABARD ni bekhak tike je tini ni notification tini ni update o tini ni date hayo thangai walk-in interview ni date maronai tini 1 tarik April 2025 post ni bumang project assistant under ke NABARD ni o ngnai interview rogani bagui jaga thai College of Agriculture ngnai 1 tarik April 2025 ni go tini ni date no interview thangi maronai qualification BSc Agriculture Horticulture khlaijak ngi tonai ro khlaimanai eligible nai qualification o desirable qualification ke 1 year experience tongwi tonai rok je project ni related rogo agriculture science ni go je knowledge tongwi tonai rok ke khlaimanai tebo prefer rojanai per month salary 12000 ke rojanai fixed salary te qualification age limit 35 years jora khlaimanai hinkhe je khaian interest tongmani rok dai thangai rolai di ni rok ni WhatsApp o ni rok ang WhatsApp group ko roi rojak amno ni rok je interest tongnai rok ke thangai khlaimanai hinkhe ni rok WhatsApp group o join khaina hinkhe ni rok bagi ni belai ke kahangnai je notification rok ang ni rok romai aphana ngui tong hinkhe WhatsApp group o send khai rok hinkhe ni rok saimanai apply rok khaini bagi next nalinai Central Sanskrit University Ekalabya Campus Lembusora Tripura West o jagani bekhak tike notification Prakash Praksarti first year equivalent to class 11 2-year duration omno tabo Praksastri first year admission ni bagui notification je course khaigani wansokgui tongnai rok Praksastri first year admission ni bagui course khlaimanai amongka 2 bochor ni bagui 4 ta semester ngnai eligible ngnai 10 pass ngke eligible ngnai hinkhe date rok online te apply khaigani bagui 1 tarik July ni 1 tarik April ni siming ni start khlaijak 10 ta somoi ni siming last date 15 April 2025 jora horni 12 ta jora tongnai application fee hinkhe 100 taka maronai link nirok search khlaidi sanskrit adm.samarth.edu.in 2025 o jaga o website ro visit khaike apply khaimanai je khaigani course khaigani interest tongnai ro the next nalinai admission to PhD program July December 2025 session je PhD course nagani wansokgui tongnai rok ke PhD course khlaimanai Department Engineering Science Management Humanities and Social Science at NIT Agartala for July December 2025 academic session 2025 okay 2000 July December ni bagai admission tabok PhD solenai admission nahoroi manai PhD ni bagai khlaimanai jaga thainke NIT Agartala wangnai khaigani bagai interest tongnai rok online te apply ma khainai application fee inke S0 ni bagai 300 taka ke ma khlainai website ro visit khlaimanai nita.ac.in website ro visit khaigi pe apply khaimanai te details ke kaha ke sai manai o website ro visit khaige te next nalinai angkheni rono kaisa short notification ke romani bagi ba je short ke phaimani no sai rogo video ni rono notification full ke rodin sakaba full ke roi rona in rong no je samani rok ano sai ro hangke comment khaiga ha hangke no notification full ke upload roi rona the next nalinai National Institute of Technology Agartala MBA admission khlaigani bagai 2025-26 ni bagai amake je MBA khlainai wansokgui tonai rok July ni siming July season ni bagai khlaimanai MBA khlaimanai 24 ni siming
24 March 2024 ni siming ne omono chengjak mani ke boni last date doctor jaka mention khlaijak habane nirok check khlaigi apply khlaidi graduation khlaijak ngi tongnai rok full time course khlaijak ngi graduation khlaijak ngi tongnai rok civil engineering ni go 60% mark ngi tongnai rok ke khlaimanai mono nge te next nalinai Tripura University ni bekak teke notification or jagao recruitment telangjak nai vacancy teaching position ni teke telangjak nai application form no start online to apply khagani bega start khlaijak to 29 March 2025 ni siming start khlaijak last date inke 18 April 2025 jora amono apply khlaimanai teaching post ni bagai detail ke siwa ni bagai Tripura University ni website of visit khaike nirok nugui manai next nalinai Angonari worker rok ni bagai tabo notification je Angonari ro naisingui tongnai rok khlaigani bagai जों bono kisa nailaisinai polke nailainai eto দ্বারা সর্বসাধারণ অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে Bogafa IDCS প্রজেক্ট অন্তর্গত নিম্নলিখিত অঙ্গনারী কেন্দ্রের জন্য অঙ্গনারী কর্মী নিয়োগ করা হবে ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে আগামী 28 মার্চ 2025 থেকে 7 এপ্রিল 2025 তারিখের বেলা 4টা গতিকা হতে বেলা 4 গতিকার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে নির্দিষ্ট তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গৃহীত হবে না শুধুমাত্র উপকৃত প্রার্থীদের 10 এপ্রিল 2025 তারিখের Bogafa ICDS প্রজেক্ট অফিস সকাল 11টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ের শাখার ইন্টারভিউ নেওয়া হবে সামাজিক বার্তা ভিত্তিক এই কাজের জন্য নির্বাচিত অঙ্গনারী কর্মীদের মাসিক 8,000 টাকা এবং অঙ্গনারীর সহায়কদের ক্ষেত্রে 5,000 টাকা মাত্র প্রদান করা হবে এনকে তাবো Bogafa সাইমন বাইকনা Bogafa ni bukak teke অঙ্গনারী ওয়ার্কার তে হেল্পার ni telangjangnaই application khaigani bagai 10 tarikh ko interview telangjangnahi hi saklaijangmani 11ta ni siming 4ta jaro telangjangnahi enke niro notification pulke screenshot khai phane nalidi enke niro no belai kok sala hange belai lok ngi thangnai bo jaga blog ni apply khaimani bo haino bunai titabo panchayat bo andarok lagi tong bo haini bogu nailidi blog enke Bogafa joto blog ni Bogafa ngai enke je panchayat ngai tonai rongke Santir Bazar MC Dokhin Tokma Langgang Subas Colony je অঙ্গনারী কেন্দ্র ni bumungke je অঙ্গনারী center ni ngi tongnai rongke Narangphang Mokpara অঙ্গনারী কেন্দ্র Muslim Para অঙ্গনারী কেন্দ্র Nayong Mok অঙ্গনারী কেন্দ্র হরমোহন মিত্র পাড়া অঙ্গনারী কেন্দ্র অমঙ্গে যে অঙ্গনারী সেন্টার ববো জায়গা থাইও ইন্টারভিউ মারনাই নাইদি 10 তারিখ এপ্রিল নো থাঙ্গি যত মাকলাইনাই application form no submit khagani bagai 7 tarik jora last date tongnai amon nangke te interview ongke 10 tarik go nahor janai am haike khlai nirok sakang te oisan ni rono kok sage 28 tarik march ni siming application form submit khagani bagai 28 tarik march ni siming start khlaijak ingke application no yasagani last date ingka 7 tarik April 2025 jora 11ta ni siming 4ta jora amno last date asuk jora cholemani asuk jora tongnai 7 tarik jora march April ni 7 tarik jora date asuk jora form yasak jangnai interview ungke 10 tarik ni siming 10 tarik go no interview rok nahar jangnai gesakang pela apply khaidi boni pore interview rok saklai jangnai amahaita इंगे खायन इंटरेस्ट tongnai rokni oni madhyamik ni admit card marksheet rok joto tlangai thangai malaidi je Bogafa ICDS project o jaga o thangai malaila hangke ne apply khai manai then next nalinai employment notification application are invited in plain paper amo kaisa
nirok short notification ke romani health and family welfare department ni bokak tike notification o jaga age control society ni bokak tike tlang janai omono kaisa chalokmani hinkhe je khayan interest tonai roni ni baidota rok tlang thangai malai di date wngkha 5 tarik April 2025 jora tongnai address wngkha Tripura State Age Control Society opposite to IGM Hospital Agartala o jaga thangai malai manai website o visit khai manai www.tsacs.tripura.gov.in website o next nalinai video belai long wi thanga nirok na kalai di kwbangma notification tongmani bagai hinkhe amono nirok na shortcut side o sinai hinkhe tini update ase nang sinai nirok channel bai jefron krwngdi tonglai tei omai ke update notification je nangmani update important update rok omai kene nugui tongnai nirok omai kene support rogui tonglai di teni friends no je masa share khalai di omongka short notification daily na update video ke all in one notification nirono jefron all in one notification roi rogo je daily na update notification o ani bagi jefron ta korolai di je video no je masa share khalai di niron friends no je interview ni update o tei joto notification student roni bagai notification o kaisa jaga no notification video roi rogo ni roni bagai hinkhe asung nang sinai teni update joto na hambai